See how many we can get up on the floor. So we're just going to get going straight off the reel. See how many we can get up on the floor. Páilte gaibh ún, could the fáilte chria or a show. Please give a warm welcome to this evening's presenters, Fiona Mackenzie and Neil Young MacDonald. Since fáilte in an old fruit market and an glasgow agus getuurs in film G coigtiach. Smisha Fiona agus is Neil Young agus ha eiche le ac in gau for infective coglias na ceall dúlain irochgal a hasho. Indeed, a very warm welcome to you all, and isn't it great to be back here together for the first time since 2020? Now, we are, of course, slap bang in the middle of awards season, and I've been trying to figure out which awards are most like Film G. So you've got the Brits. Some of you are looking a bit Sam Smithy tonight, I have to say. Anyone gets a puncture backstage, we'll sort you out. The Grammys, well, hopefully some of you will have a more enjoyable night than poor Ben Affleck did, apparently. And we are a bit too early for the biggies, though. We're talking about the BAFTAs, we're talking about the Oscars, we're talking about Dúis and Gaelic and Halapa, not to forget the Lovett and Tullabarden. And Academy Awards, on their red carpet, the question is usually, who are you wearing? But here it's a Coléisiú. Coléisiú, who do you belong to? Now, you probably guessed from the look of our wonderful setting here in the Old Fruit Market that Film G's theme this year is evidently Booyah, the colour yellow. And it's a real celebration of Film G's iconic yellow branding in what is the 15th year of the competition. And a celebration of popcorn. Verhortig Film G ha cor míle film sin hukin on orsin. Agus ha me hín sa hén Michael 3 míle joke. Blianne randje barach ilmichen nach hij jenu rievroyers on Film G. Nach boeie ganje. Good chere heen. The Film G team have been all around the country running over 50 events and workshops, and we've received 107 entries, the highest number ever in a single Film G competition, which I think is worth a round of applause. So tonight, 17 trophies. These lovely trophies will be awarded, and our judges once again really did have their work cut out in choosing a winner in each and every category. Nes is toch ik de voice of gewel camera en figurnaatje has niet krullig bio lijnen maar zijn bul of tekst maar hi mom ergens bij een piece in de schaar kun je ook het allemaal BBC helpen uit je heen zitten ik nee horen. You can watch it all again. Maar we zijn makkelijk Falt je vlak kun je als je caller in ik kan je gewoon maken willen caller in eens kun je er heen. We gaan maar klinging voer maar als je een beetje vissen king enemy en zo dat kaartje willen kriesje willen kun je nog ik film G je klik hashtag Film G Coigtiach, Film G 15. Well, ha jarska mag ein dalgorn, ma ha agus mas torsig sin a quick note to all of our winners tonight. Of course, we don't know who you are. Well, we do. You lucky folk out there, but once your name has been announced and once you've accepted your award, you'll be whisked backstage for photographs and maybe even a quick chat on camera. So get your lippy on. Wel maar sabes, ek Film G aan hiat le bis nie tot zeggen tussen en oikri agus torsig sin le tuurs goedig se pain aan de wie tuig tuurs roin Film G. Ha sê se wie votig is on een elme schaar. Wat zeg drank agus happer gerond na korak en drank. The first award of the evening then is in the youth competition, and this is the Film G Choice Award. As we say, you have been voting non-stop in your thousands. And we mean in your thousands over the past few weeks, but we also gave an opportunity to every filmmaker to have a vote as well. A little bit Eurovision-esque, if you will. This award is funded by Corlin and Shear, and here to announce the winner are two presenters from Crine on BBC Radio Ningale. Remember now, every Monday at 7 o'clock and BBC Sounds. Nach kusje falsche voor Mark McAgoin agus Eleni Karmak. Féisce Carson ha mihín agus mar le toliche a bhí cáil raibh a nach son as le Radio Ningale.
Has sin chotáid púlta éigi am ar sanna chiad turas beá cóbag am imig blian na hasib ile cuat chomá mis mé. Ha sin ha na urum gain vi torsacha duis film duis rain film G agus seo rain na poplach agus nach machlin sin gevil na votichen agus nada de votichen idir vi cho arst. Agus han pascan bag seo a Chumsin tip. ar fáin amach cóhir buannach. Han dúirs roiin film G a dulgu mission ag Australia le bunscoil in Nalehin. Mission in Australia, le bunscoil in Nalehin. Tapalaib ule son yn dŵrs firbhlach seo. Se chodm sganial a hawn fi a gaf parstan yn film G. Hashin son taplaib vor a ratri. Megan y film G son fw oprach intinioch. Fiona agus Trell West son yn cwch cool. Ar Fadenton agus a gol harish. Ar Fadenton son a gol harish Leinigin Colouring. Our teacher, Miss McMillan, agus our Canner Scholar, Miss Atkins. Cavishin and Shaw as an Unish. Guhadish gan Corgan class akin, agus mi yirig and tat via Shaw. Nice we nod to the Duke of Wellington statue there, I think, now we're in Glasgow. Well, smart around you, Boonskull and Natalie and Fum Chruachel Gariru. I say, Fullishuk Garo, Joe Hurus Akusha, Halton in Australia, over the sea to Oz. Nish a glus at the road maha, good Duish film Arashuk a share. It's an ilm Arashuk, a Tashmanuk, Skielach, Inchinoch, and Lulkaverkly, script agus Akalav and Larcher. This award is sponsored by Glasgow City Council, and here to present it we have newsreader, presenter, and as we recently found out in BBC Alba in her programme about street art, she's pretty handy with a tin of spray paint. I think the sheep in Eriskay might look a little bit different this year, their markings. Yeah, worth keeping an eye out for. Akusha Fal Javoted, Mary Rogers. Felicia. No danger, give a message in a jalav. Shall nog? Tafelief son Nicolum vi Collelief en nog. Ha me gema forstanach hadden de blienichen gewil me in een kormijn galpaart aan de buinen oprach film G het alstjach en a sculpture. Agus eis a gepeen go 4 va san de lachen a sin. A horte dem se kutjach gewil sin fein gehorum klunje man rutten ha kutremach geische rutten ha bolo ieder be vo la go la agus am soort ge feiche show in een najaarliste shewakov a jaarliste son film adishach a share Een sko faboch le skolf vage gastal reed eildigen in het dal she shell een scoil is scoiltige sin Lizzie sin lá an dú. A coig diolch troi as túna de chuúte míide. Hangil a leid cumanta an dú skas nach gavi ach risíide menav. Balle prísal le artscoil chealoch. As na Scheinlein, that Kashakatan Gumad Difricha Aka. Louis Hans de Gladbach. Balkoos, Roetenmorgen. Ik koppig. En du gita, Vishinari Kashakatan Ila. Na boten en boeien le komen na galig agus scoil sarí scort. Gutrich na regísin bátan an buie bí sin na smúnge a dríochgan na mara. Gai báta tjustas gin anthe besteoche an 2000 jaar.
Ge an báta a bhacin an nuair sin a thoisteach a seirbhis go bhfuil 3 bliana arás a chu sin tálaite go bhfuil an báta úd i tíluigh. Tarmach a dhearbhuaithe le Scoil Chiabost. Dé eile ach in camera, an chiad thugach. Yn camera hens na spegan sy'n clo mor dw. Sy'n losin beg y glania feddwl lawn. Nach twgi sy'n jolof meint ar y giar y fwyau. Agus, ha an dwys y dolgo bod yn yn bwyau, le crac na herwyr agus yr isgol. There's always a space in my heart. Will you wait for me? There's always a space. Wow. Ham ik gun kainch. Well, actually, Geniel, I forgot. But wow. Wow. Ham ik gun kainch. Well, actually, Geniel kunt. Connie was gonna come dira. Hashin idvi go it bidden and Corum shot ein chin Glasgow go film G, but an tacha shar still Ilan Herig. I guess hashin some time board a horse the Vernich, Hamish, Yanyangus, Muruge, Fiona, I guess station and Bata Chiskin, Ershon Teich and Phil McYanov. I guess time board go hullet in your bath going. Hashin nog zo'n boven bij gedorn. Ga je het koud? Ik is ha avres orn gunjach boy die op je in deze loe. Zo gaan je boven en je nog als toch na hudes. Toch blijf een hulle dinge. There's always a space in my heart. Siad féinske beknack na herig agus Scoil Sarí Scott. Cúteach cúpracha agus sin at their Scoil agus Buin. A story close to many of our hearts and a fantastic way to raise awareness of the work that the RNLI do. Absolutely. Well, gaan in na goeis bullig me in cooprachig ach na haar skillen na voor in niach. Dus uur hashali taich voor urs prossen hier in de Gaelic. Lorg runnak na bliene. Dus ha karge komsen leech studig, machagnush op een camera openvoeren en niet waar roots en beek geeltje die het film gebied. Yes, our panel of independent judges picked their rising stars for this shortlist, and even though the winner will walk away with a £500 prize, all of the other nominees will receive a £100 prize to acknowledge their contributions. Not a bad deal, if you ask me. Not just the energy companies making the big bucks these days, eh? Now, here to present the award is someone whose own star is very much in the ascendancy after sweeping the floor at the Royal National Mode in Perth just a few months back, and hopefully he'll give this place a wee once-over after tonight's ceremony as well. Tart zeggen de deurs son ronak na blianne, could a falte vla, it really great. Eindig arten fisker ma, ha me chotaristje vi seo cáda di bamach, gus an a dúis seo, ha sechat, is an rumach na pliama, ach mar eisak an arten, get a ha öndinje do gain, eisak an gofil a datje seo ti doch wan rumach an amach, na chyd? Misha ha sianar ac an ystau, is an a dúis seo, agus oh, gee whiz. Nach ar sin eco doch. Agus a sin ar ac yn ystau, son y dwy sio agus, sio ac yn y liste. Parker Dawes is on Galaxy Hishtje. Yn la, hach y rydig yn glein ionach. Oh, hello, Davy. Apper la. Oh, nach he. Oh, moch rechts my handbags. And yell me tixie and jehan for show me in.
Dúach síos go bhú. We need to learn Gaelic. Siar Gaelic príiste na Gaelic sa chiiste mar chana siad. Fraser Allen is son an seomar. Well, Hello, hula duine. Fáiltear ascún channel acum. Agus an dú am mi dul a bhí a sníchi isteach go scáil acum. Saracha ní gúil is son rád bricke buie. A chadúria trú ata na ruchannic Nicola rút na banisiche bulach. Botoch rochgit a bha bell. A bhí Luca híri bell? A mi smúnsin, channelism. Emma Miller is son jachtri uafasoch, áganich an árúilt fuie. Bheit ácannig an áilt fia a ghealtainn do ghinnegáil gan bíagit pasta. Min am seo bheit cutmach do bharnig a bhí pasta. As soon as dinne bhí duineile gin bheach an roiit neannach neogaróid cin cearara, neam a gút sé gréit an banavitich. Gandúk mé gút, gúnach fuadig. Fiolach Morriston is son ónu a bha mise óg. Thóisig sin balcosise chluich, brib go má láidir a seannaí. Never go má láidir. Ach, go mí orsta nach chail sin an báil a cín. Chreach. Iris O'Connell is son an cuairst. I bh fistach ag go bheom an chuairst seo. Ha hiríh. Hí canála sweati sin brín. A bhillir san drug is go gáil, Jimmy an brisket. Cemar a haanju? Well, ha mi gemacht hang. Ach, bha mi coitus an fistach ag. Cara héna. Agus rumach na bliana, agus an dúis a dulcú fiú mai bhadistan. Stand up, and stand down. I'll climb El Capitan just to watch the world slow down. Stand up, and stand up. Well, geez, oh, good evening. Nar a bha mé ré an clas PE sa bheit in charamítear an dúil go bh mé sé a bheith seo inis le seo am live ach sé rút scanne le ha seo bhhelam tain go háirt an na thula duine a bhean sás as a film go háirit an brathair ach am callam ha sé sin. Fíor go chluifiche. Dúach top live an na thula duine sé rút fíor bhaithan na film G. Agus cíneach go bhí háasta dó an coitiíag bliana chinile. Stand up, and stand down. I'll climb El Capitan. Tapeletse gemór rúri má dechking ríist, agus sin ó héin iún lai, film scanneol eilehúia an bliana a gas curíis in iún aréine henne har imitach bliana san film G go djar a héin, agus a sin cíneach go feicsin a rinne an ulig a sin, a sin heo an afna, agus cynnig geal har na bliana cynnu héin go deach. Nes oren yn ha ffilmich yn y tyn hwgyn ha arach, efin, at yr ialitje, agos lan fiachgyn y geimus brosnach ag. Sy'n edrych fyrs gyfel dŵr agyn son yn colas y siar, agos chwysyn cwtioch ffilmich yn y valentyn cwsper na blian gydlw, sy'n bwya. In case we haven't told you. Yeah. Now, in the category for Best Production Design, our judges were looking for well-designed and creative films with extra credit given to those who incorporated or celebrated this year's theme of... We should rehearse that. Now, this year's sponsor for production design is Highland Council. Son an dúir se hort sechat seo go G se ha uabasach cruachil agus le cialich in láidir le film G a tain cúteach. Seo acu lana féitan agus dul Joan McKinnigan.
hula dynia ha na uram fi sio smihin y togal yn dwys son colis y siad nes y fami trang y genw malt yn och ach hami tolisig fyd siw yd undrych. Sa'n gahor siachat ha sy'n yn och glana. Sio ac efo gawr lister son yn colis y sio mydwli. Jachtri uafsoch, ogen ich yn orwylch fwyau, le artsgol ffostri. Réad an jaar na bar scéalaigh fa 8 ciat fichit coig go 8 ciat seachit coig. Scríb fiannagáilnich echan 8 an áirit fia, at fai firach an Scotty Vic is hi sire le gamer a bha a gobert an eirach. Le siaguna cwnach diolta. Gaelig sy hiiste le Parker Dawes. In a world where everything was normal and in English. Until one day, Gaelic. Hashin Kjarst, Gaelic, can an albanach a skullig hadish erentul fat, a gachrakig a hulla fakkel na clear. Bleckart na Milaken Boye, le Academy in er Fioharain. Boeie nach Maron, le aardskol Ulupul. Agus Jane hacking and seo. Cai go blorig. And do leme, no yn jacki a footy. Shem rwys da harm. Cai bia a maravig. Ko ha garirif y bwynach yma ha. Ha yn dwys y dolgw echtri uafasach le art Finding yourself another place to fall. Find yourself up against another brick wall. Tafel ei filer son yn dwys o, ha sy'n hwyd tangos toli che. Fa sy'n yn doi glan len y moli yn y hwysyn agos sy'n y giri tors tangu Mrs Taggart, Ian McDermott agos Meintra Scolifech. Cwtio tang gw Anna Varston, Green Tracks agos Kathleen McInnes. Agos tapolif gw ffilm G sy'n y cwr sio doi agos tapolif gw a hyladunia awns y ffilm ac i Nichel Shaw yn Jew. Tapolif. Sgib ela fod ni lansgia hynny tog al dwrs mhad. Gyma iolwch y fi hwys i'r yn ardŵl ar y sio. Nes ym eich sy'n smynach i gyrraes tro iechdri yn eich. Ach yn arbys. Ach yn eich fel sgir Ria ver vi chosor av chorru. They'll be dancing in the portholes in Skye tonight. We're very topical here. Art in Ishkata, who endures San Gaelic, nish, maar hekishu ha Gaelic ek kriya film G. Hij san duursha Gaelic shach look yonsigi agus look filen te legele. San een deurs hort zeggen, agus een ruggige sponsor een deurs heen. Priceable Solmo Rostic. Elier is Skye even nu met tegen hier. Perks of the job. Kure faaltje Gillian Roch. Gaan jullie samen wel mee saveltje, zo geschies, no landier, magassen stogen. Fisker ma hargen, hij sonrichtje ma weer aschkolag, agus wie zo de hula bre moer eg film G, koik blingieg. Daar heb ik ritje. Bevalem mielenach, goede de hula dunje, has een tala nog.
agus cúideach go thula duine céad, agus cúideach stoch a fiúin ar go gan na lebi, go le róg ach go dy gafod páist yn y ffilm G. Miala var neach go charjan aber talent as na feichgin ar na scrínichen, agus sula mi hín go bhil sin a dul vor nearst go nearst, agus hain na hógal fór go bhil barach entries awn yn blion yn y baríomh réid. So am is seo noch as leesol marostig, ha sin chomáchtjal a bhí curtaich gris yn dúas seo, dúas na Gaelic, agus le sin nach coit sin na sia filmichen ar y gear lista. O nu de van misje ook, le fiolach agus Callum Modestam. Ha ferrating sy'n studio yn raste y ia sues elan na herig. Ulian, Jane Kershachat yn efacif nŵr y fasio fog. O, nŵr y fa mysio og. Fi'n sy'n giareth na mani. Giareth na mani. Fi o glach for. Dat sy'n biel. Wel. Yn rad brig y bwye, le sgol fag y chastal. O, has je weer een grogje Janu, smaart weggen. Ussa, masje, je hoe kukum je willen. Surse. Ah, zeg, sinne geest, ik steen prikkert. Droget. Chess ik Jess, le sgol staffing. Oh, Gonne, Shaolin Collis horse, Chris horse. Doen de gaap. Mating va, agus fáiltú grachgus TV an dúshed. Colorí Charloch an stat. Is colorí sin nagaich fat na húnia. Balla prísal, le artsgol chialoch. Ach, lá, chodrim a bhí ranschriv a hinseach. Spoch na chael Gaelic ho palt is fai. Ach, sma gyfeil dwnia ocha mar sin hen gyfrin. Ha an ciel rys an uniach ai siachyd has tol vatje. Jachtri uafasoch, ogen ich yn orwylt fwye, le artsgol forstri. Ah wel, funegal vach, húla gyn roi toitse rives tuligs na húla sin an car, ach gym i ortsnach hara. Gech na dúri sin posig nam bethe vu vian lehe, húr sin fyr jo áden. Gu hintsenach skrivi áden eile mi ein akrit sin áilt bria, chanjeli ri lorak ach darán. Da fallichtje, le Academy out de Vuling. Buhail lein e dianef cínseach go bhela go ma. Hami go ma ach hami rútchin a chumel buv. OMC, Jayan. A veil brama diavaracet? Genial. Hami neelvinery. Rwyfa, agus chan dúis is an Gaelic, y dol, gw, da Fallichtje Melbourne Secondary School. Tapalíh gumór san an dúis seo, an toshi buva lein tang a horst ga film G agus Mrs. Campbell san an chorum. Ha chusper a hug sin agus na níchin an dú san mór an uberin. Se chuivnes agus toicus na rutin is kitrumiche. Ma hau giri a vi gorum pink buie no dasam bi eile. Clach and da a Charlev.
Clach and nay a Charlotte. Tapaliv. Wel er wanneer Gariru Academy Alta Vilin skipelug juistig en gelijk stadialig geskellig gemaakt kutremog isje. Nisje ha heen makel agus ha nisje moeisje naar misgematig in bifekelig katama horsige sabrin gavi staat er. Cabelu. Very busy down here. It's amazing what the promise of a free ticket does, eh? Suddenly everybody's available. Can you? I mean, I guess I'm calling Parker Dawes. I guess it's in a voon can do it. But it's an script to share. It's an film Jellybeast Exon from Skunnel of a Shinka Jellyba Galaxy Histia. I said, "Indulging Fachel, Le Parker and Drast. They mailed the nail Parker and Toshoch. Kimmer of our farking, the Hudamach over do a Shavona Genoch Ma. I'm here, Vidden, Jux, Haro. Is I come scream with all the fine shot. Magariru, ha mi tal si sin a chléinting, niste a bhfuil dúsin a bhunig ag film G runna seo catá? Ha, bhunig mi trí bliana runna seo ach sé film na sear sin a bliana roi na fair seo. Bid rúmacket san dú síla san tail is minching? Well, ha mi dó a scully get Chimichael, so... Nach dú ha glich get jere heen. Begin min a filmmaket me heen, ba choma agus hunni sin krummakje na berea agus iriano na style gemaiter galage animated va begin a skira na davina chagat ach kuri Miguel gudu na sacha shin iano de chofat sa hatorst film galage hudi hele. Leis an animation sin va mar da hiachgain le dúach ma da uur gachla gene of animation is ach vai gema sportsel. No gejera ha barach feich na akitse na hakamse kuri Miguel agus cad the yuns gonna skill na sin is gas she doi itrgalage hangariru vo vi kuri hele film cad the hook in skill na vashin. Well hoshich mi animation le Lego nur of ami gema ok ach an blianese chaimi a cursa animation le dunia vo ardman of Iberia. So yeah yunsich mi na skill in shin le cursa BFI is Rhymian film shin is on film G. Magariru, well, I follow Shokul Shinijano fame. And on Arsh American, I hold a award spatula show now. Have on a Bleonach and Runner Shot, the film we can run a show. So, Magariru, I'm faking Gavil Sanasach or San Arsh American, so Hula Shinela. I guess Gavil fewing at Jenu Barak Famian popcorn. Now fewing Elek at Jerahane. Can I just say the popcorn's got a month left on the best before, so please just get stuck in, honestly. We ain't taking it home with us. Well, Melton Elkerich Parker, Miletang, I was mentioning Ruta Sheriano with Rastahin, Sula Hart of the film Eke, maar hoort me, Eglean Duish, is een script te share, Shoku Gaelic Sachistje. In a world where everything was normal and in English, until one day, Gaelic. Hashin Kjarst, Gaelic. Can an Albanach a skullig harish tull fat, a gachrakig a hulla fakkel na clear. Gar os Scott ek njaxen bi, kimmer in de hoshi sho. Ach va vis ik a hulla dunje rut, gar of visachke Gaelic. An toshoch, garoi rodonna, merchten beke, ga budding dunje sen bi a levig. Ach lehietje, hoshi gritten adol fatte kjar. Guhari son the mathematicians. Oh no, gaan niet eten. Guhari son en Adam. Huich na plenichen. Huich na baltjen. Huich en tul. Va shokke kientjach en jerrig. Ach, la, hache rutteken glenjonoch. Oh, hello, Davy. Apper la. Oh, nach he. Oh, moch rechts my handbags. Han yell me tixie and Jehan first show me in. I'm eager she is gonna boo. We need to learn Gaelic. Sjar, Gaelic priestje na Gaelic sachistje, maar gaan zien. Is Martian, jounsig en tul Gaelic. Hok, eet na baltje naar eerst, agus gij en tul raschke avistje. И на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание.
Magriru, wel, alert in is kunnen doen. Is een boeien aakescher. Hij zou de vunige glyfation in Gaelic. Is maar zijn, ha, frikkerig wil, gees hardlijk kiel naar kujak nog. Is een dus hard schachat. Tjebis is eigenlijk la immedag dunje lekker je spant kjol voor en weer een socialte. En waar kunnen himmedag kurmen. If we see kluch agus kolerie, ha vertje presenteren CBBS. Please welcome to the stage Josie Duncan and Donald Barker. Hallo, kom naar huis. Ze urme handelingen wie een show en nog ik na doorsen film G Davile agus fiche 3. Hein Connie ma a bhíag film G an san seomar álí na haseo a mes gluch éisteach hanas álín buloch. Déile dhéon selfie. Ah, Joviach, Josie. Cáise. Scania. Nicht. Sean ha akin jaar liste. Da falliste le Academy out de Vuling. Chess ag Jess le Scott Staffing. Sealcha fluch sa hain seo. Oh, ja, hi, fluch! Gaan jullie goed dan een shame? Zullen we me bij toch al bacon? Ingemme le Scott na Cullion Nuai. Oma graag. Bitte. Kafka Belschen. Hallo, agus foutje kunnen gamen. Kovachat. Is de rina wil denken feikel. Een raad brikke boeien le Scott vage hastal. Ti ietsje ha keros. Han chickalorm is mission ri. Ach gaan heel misnach geleeuwer ak maar zo'n duigerui. Gaan je clue ak je hamia jane. Ha vis akum gymryd a helys dw misnioch. Sir, 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 sir. Sjoch, de waardig spook uit paper. Magaridu. Agus ha een doors het al gu. Chase ag Jess le Scott Staffing. Sometimes the journey's the fair. Sometimes the journey's the fair. Sometimes the journey's the fair. Don't wanna say Tachbelui voor hula dunje. Gaan we die tijden horst gaan de hula dunje voort gaan de nil maken. Gaan we die tijden horst gaan de teacheren was niet kloot. Agus alles er mag kloot. Agus gaan we schon tijden horst gaan de hula dunje gaf paars dat is nil. Agus ne kadetje naken je school. Tachbelui. Tapalev get Genevieve Haynes and Doc. It's come 5 shoot in Coramaguje bus tour eyeing Valaga as a span. Lishan Eric at the Yushu Loop and do a shin. Although, to be honest, a wee weekend away in Malaga and Skye. Ilan Costa del Chior doesn't sound too bad either, to be honest. There's a little gan Jelenski, and I guess Jonathan is it. Gama jolig er weer een aarddoeler, ga jolig haar zien hier, aan mis menige. Kan je kaleren zijn, geweld dus heel het al ja, gaan Jelenski hen nog schiezen en je een tillige nog kaas. Dus als je het al Kujach duurs een draste zo'n talent uur. Ik bij alle camera. Er ben je le komende Gaelic.
Sean dúirs san clúiche is sear. Agus ur mór agus có a bear san harsachat na head honcho mullen ich suing vo drama ur BBC Alpe in Clomór could a faaltje Johan McKinnigan. Hallo, Fisker Maachartjen. Tapel of film G is on a gorm sinds hoe is het naartoe aan Marcel. Maar niet meer kind, ja haastig. Hier kommer ik in. Wel, han ik misschien ook klisach nu dat we mee gemana zien na keleur ako stel show. Ach, roteriems mira hoe kan korm wie miskgalik uit kutje galik hakam agus hami tangle sunshine. So am dagus gum shisha tol de galik agus wie ka vrein chidach gefatse suringe. So, ku keleur mam yemse. So, shall ja liste is on gulliche schar. Ruby nicht goal, son jachtri uavsoch, organich en norulch voje. Cyrson van mich o gorach, kreeg me hule achgule wekke. Ach, ga door een schien ach braai avalorum. Ze jedak am dan hunum. Van mij jiven je gumbishin, kolle gusenbishin ho shenrische ja. Luis mach Claude, son jachtri uavsoch, organich en norulch voje. Agus geta bheith fiúin eile atá strafhaigí nach roiich ó arbsach sa bhain dul. Inú nach ro ise an unhé a bhice. Charóig an critsin. Dúra nicht Patrick is on uske baas. An corporate taling von taiosta. Cemn a haid fi sechir dy sin. Oh. Ach, Carson. Cwec a fis. Ha mi sé dul gan taiosta. Fiolach Morstan is on oornu de van misje ook. Dei van een grede had ik gluk. Ach, direct terugstag er de vaart, Oh, zo het zien je de naar de kerk leven, Oh, zo Oh, sing leef lastig. Ja, niet leef lastig. Vis schieuw, kel maar de savis te klikken. Jonathan Doonlach is on chess ek jess. Jamie na Spáin, hála mí dúine brianar Málaga. Vilu Kényach! Ha! Ha mi a feichting genuring ucht bastoer zijn je Málaga. Elinich Claude is on een raad brikke boeien. Ba siad ann réis, buranach go mac trumach an rán Nicola. Bhí go curseachad a láin a géisteach rí duine a bring, sa bring. Ún lá, héistí cho fatas gon de hústí na cató aias. Nuair a gúiscí, chunaí go raibh an sil úr anasach, suhú láin gúine. Maar heen. Rund je voelig was er heen, ja, maar ach, gemi orstenach, veel meer doers, rolko, unjarako. Er is dat doers het olko, 400 Morrison is on, nu dat we missen ook. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. Well, I'm smidging gyfel mi yn yrwys y hacam ra ma ra ach wel tap leif son sio charo mi'n dŵl mi sio hitio son y ffilm crach y rein misis ma frach ach
Díach tap leif gan a hula dunne. Yeah, cheers. I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on. Agus leis sin dagúis i dulgachi chun rí fiolaga noch. Fé mi ag an fósain cuideach son an trúag an boch ar a jaarlister son an nágúis cuideach. Ach an drasta bhar sin súl ar an nílmeice ó na ramise óg leis sin agus a bhráthir callam. Hallo, agus fáilte go ó nuair a mise óg, colariumsa Ian McRamsey. Sean program far bí Sean gynne a brín mi na cwr siachat yn bach gan nuair a bhat óg. Féime mi ra, ha tór storien le. Eintjenach ach gyda eisiau. Ha ferracring sy'n studio yn drasta y jas sues ilan na herig. William, Jane cwr siachat yn y facaf nuair a bach y fog. O, nuair a bha mise óg, bhíonn sa gearraigh na máine. Fi o glach for, dat sy'n biele? Wel, har mór an sin ír an níise. Ai. Tap beleif, William. Ai. Na gynnu, stertale. Collar yn draftas yn studio ha Jace Vraren, Shani agus Shocky. Nisje, ga een sig ook in de gleesje tar sport naar de wasje ook. Has een gleesjacht. Gleesje gaan voor een sport te bouwen. Leed tennis. Nein, tennis. Ai. Wee! Captain Jackson, wat doe je zo? Ach, geil je een bal lakken. Nee, ga ze een bal. Ai. Gezet. Dat gaat een bal. Sally of Shin guitar, hoshi shin naar balkosje glees. Brip gemal laatje naar Shani. Heb ik hem al laatje? Ach, kom je eerst nog geil je een bal lakken. Graag. Drie. Ach, Nursing guitar, hoshi shin naar Emma in glees. Nee, nee. Captain Jackson, wat doe je zo? Joris! Ach, Nursing, hoshi shin naar Frisbee is dat al. Ach. Oh! Wat is het? Ach, Nursing, hoshi shin naar via sabat le kleiven. Began fjamserach. Ai, fianserach, ai. Captain Jackson. Oh, wow, hier naar voren. Ritila nog tussen vlorra keer. Oh, hur misje lorke. Tije vinnister. Alle misje binnen vinnister. Geach is een skreegmen in boon. Dat frisbee. Oh. Shin for a roate. Falt je rash. Collar sa studio yn drasta ha fer e jas sues ilan Lewis. Grikker. Jay Horter for via Jennifer near va shisha ook. Wel ian be Rudy Charlem via funje aan the kitchen collar ma henna. Oh, als je een ket gleva grikker oh zeg. Dus hoor de recipe kan neem zien bekan iske behe. Den was de game machine graai. Ga neem ze naar glug. Glug? Die van de grede had een glug. Ach, Gira kruis stacher de vaart hè. Oh, zo het zien grikker naar de ket gleva. Oh, zo hè. Oh, sin gleef lastig. Ja, nee, gleef lastig. Kus siw, gel maar de savist grikker. Gleva. Nisje, ha grikker 3 uur hoosje. Chocolate pik. Hallo, is misje grikker macht een huurker. Agus is 4 halm en via funje aan se kitchen. Een klakker klaar recipe ma hennewaar. En du ha mi dolle via funje kijk briskatjoch biskof. Le chocolate, caramel, agus banaat. Agus tar oorker bonje kujach. En nisje ha fee making sjo akel en een boorn gullach zo'n karstel na hoorach. Agus sjo jishal,
Díra an yn unig cwtioch, gael gyfer ben y finistyr y tîn, son piece cake. O, ag isio I yn dras dy hun. Fesgyr ma! Nach, bwy o. Wel ych arsyn, sy'n efwym sa i'r owner yma mysio og. Nach bwy geif. Gini. Cael mag un ia. Magariru eggs nach ma ein fiúnlag in hun film skyniol eggs er 4 euro chlesig ariru. Sin inisir tún chun dúis mo dhéirich an na rein na hoigrí agus sin an dúis son film is sear. Son film ha cruúcha, eintje noch, uurnosach, agus bhirich tlachtal noch averk, agus haber gur oper voor ronne brieven in blianas a ríist. And we've come to the final award in the youth category now, and it's the award for Best Film. Sponsored by the Scottish Government, we are delighted to introduce our next guest. I actually caught him backstage earlier on, furiously scribbling, and I thought he was preparing a speech. Turns out he was updating his CV. Welcome to the stage, Alistair Allen, MSP. Papalóise agus bhíh me se exclusive roiomh an nach chanil me se géirí an job mhór a griltas na hallapa. sé súl go mar cúchlateocha an na súl na politics, ach úrad a ha cínseoch fó bliana go bliana, sé sin go bí rialtas na hallapa atá taiche go film G, agus an dúis se hacinne an nach sé sin sin a film sear fó roin na hóigri, agus ha mi wafs getáliche an dúis sin na hásachad. So, seo a jaarliste son a film sear fó roin na hóigri. Ón a bha mise óg le fiolach agus colm modestam. Os ich sin a bhí a sabat le Cliven, be gan fiansarach. Ai, fiansarach, ai. Gas is sin. Gaelic sa hiiste le Parker Dawes. Ach ba fis ik a hulle dunne un rud. Ga á fisacha Gaelic. An toiseach, ga roi Donna. Merach an beke. Ga budding dunne sin bí a levig. Ach le hietje, hoshi ridden adol fatta kjar. Guhari son the mathematicians. Oh no, gaan niet eten. Jachtri uavasoch, ógnich an órult foie, le artscoil for strí. A haski a guach a most a haski. Le de chinne, shalakis shian. Sau nat hruai, a viag an roa, no de viag tu shuvel. Chess ag Jess, le scoil staffing. Hold on tight. Come with me. Lekker! Een gelijk. Chicos the house. I've won tickets for a holiday for two. Oké, je hebt schon amach kovuinig, agus ha mi tolish gara gare film sear haun or schon na hoigri, shishin Gaelic sa hiiste le Parker Dawes. My bed and a pillow for my head. I got a pencil for Wow, tap leif hulle dunne, ha mi go tankel via Shaw noch. Diach Ritiken diach meer wil gaan. Tap leif son hulle dunne va kutje me. So is going point Shaw, ha she diach meer wil is
Should just boss around. So, tap a live hella dinja. Tap a live. Nel den eich ríist Parker sydd yn darn y dŵr sieca y hwcal yn och. Agus hanning hyn gybi ffeimic a hyn yr sgelpŵr angus. Gyna gynnoeg ys yn haar dy gwrs yn ffilm G y gleig haar na blian yn cymryd sy'n yn eistedd bwynach ych. Chanela osach mal math. Haar cwg y fwynach ych. Agus chanela hyn ach cwg blynyddiog y gys. Chanela ho. Ffilm G. Ffilm G baby yma. And haar man dan is maar haar kriogchud er hiet le gan eich agus fiaken kursuf tillichachkerig yn hugin. Son ar screenig in de lenig en nog is dat je zo zo ruim. Krijg hashtag FilmG Koikdiak. Yes, it's time for a quick break, but be sure to refill your glasses, ready for the second half, where we'll be presenting awards in the open competition. And for everyone watching us at home, I hope you've enjoyed the evening so far. A wee chance for each yourselves to make a wee cuppa and maybe send us a wee selfie of yourselves. Where are you watching at home and what are you up to? Oh, it's a dangerous question to ask. Hashtag FilmG15. We'll see you back here in about 15 minutes. Such a huge big crowd here tonight. See how many we can get up on the floor. So we're just going to get going straight off the reel. See how many we can get up on the floor. Hello. Shinchu, fáilte a bharás go cuirim dúis an FilmG Koikdiak, agus fáilte a bharás thugamse, ha coirt bio leine, ha ma feiking, agus furig córainn go dearab, or ha gileor hín, agus seach dúis an ile rin tart seachad. Now, if you are watching via the live stream at home, we'll see your tweets and photographs in the room here tonight at the Old Fruit Market. So please do keep sending us messages using hashtag FilmG15. Mersin will have all the latest juicy gossip, comments on the suit, maybe some ideas. Wow, okay, okay. I even left a pause and everything. Awkward. I think you look wonderful. Thanks very much. And that's not even on the auto cue. First up in the open competition tonight is the FilmG Choice Award. And this is sponsored by Edinburgh City Council. And this was another award that had plenty of you voting frantically at home for your favourite and received over 59,000 votes, with the open competition accounting for 29,000 votes alone. En nu lefake, Madame Valida aan boonigje, als alle kristeletje. Wel, jos niet maken draaste, or ha klessigjaak in draaste, hier weer een screenetje nakin, is een emmet afvliegen. OMC, it's Karin en je kloot. Hi! Kimra Hashiv! Belshikama! Wel, chan yw'r bwr coiw. Ha mi chotoli ti y fi sio, y sio ni chiad tŵrys an yn coed blon y diag, not ar am bitter. Ach, fa mi didoch sio diolch chorym yn och i sio gan y chwl y dynnu, asdiau alles dyr alan y gran a chael adol y stiach y sio yn o bydwr, siar go hen y god y stiach ar y hon. First Minister Karina MacLeod. Kerst, hasing y sio y sion dwys o hort siachad, agos mas di ansing sien ha mi didoch giori y gira yn ure da Haaland a has y rhawn hasio. Ha didoch mi ar ffalioch, agos y chwle dynia hasas an y drama galig, agos ma hasio ga ianu as y choios noch, no didoch as y sgol, no Tuma ysgol no didoch Latin cwmydol agos fionlag cwmydol cwjoch chaw didoch sganiol. Bi bafta ac y tast nishe chaniel giarlist acing ach she dwys rhain ffilm G ha sio idol gw prep le Kirsty ni Karstad.
an tanga hula dinja. Talk amongst yourselves while I get my notes app open. More an tanga son a show. And toshuk toshi hamir son tanga canteen go mavrahe Billy. Ryan Essen and Kjol Arling on and prep. I guess Chaveen Shen Shaw Ein. Billy doesn't actually have Gaelic because we can't all be perfect. So Billy, I'm just saying that you definitely could have done better, and we need to try harder next year. Could you come here sometime to canteen go na farantin akinye Billy agus Fiona hayetsin Kate van Tayenoch. And Trilla akinye go ye agus na pals akinye a show a kebord akinye a gol kus Fian. Agus na pals nachel Conranyenoch. I guess hula dunya sin shomer, I guess hula dunya rein vote da show jiroch. Mir vayoch ma. I guess could you and tang a small go mochela boyoch Arthur Heisen ikavort Conrany. So yeah, tang a hula dunya. Son is nach Maharainu Kirsti. Agus thank the Greenar son of a cool run noch kujok. I guess who can you son crema caking and a film with Kirsti. Prib le Kirstinich Kastar. Ach bei mar peace go hine vai hier. Is hagi nashe. Van Milan Bron is va femar a Malaya Shias. Chai mi gynadje far a lande hi. Is ched mi ar mo jaar in a traag lyn a heich vanne. Is mo chrie cum al keim la shavur. Gírach crimach an ilmana sin is cinnig in a film in galéri eking larachlín film G sin at filmg.co.uk. Agus initiated art goon duish as on film duchish, and this was another hotly contested category and was proudly sponsored by Bord na Gaelic. For this award, the judges were looking for a documentary examining the relationships between people and places, and we have a fantastic shortlist for you tonight. Fi machine time gehoord de realtas na halappe. Agus Bord na Gaelic son een taik a had tot zeggen. En wie een menige buurtje oproch 5 minuten le park. In Gianu aan de Daviel is figet se ga na blianes een BL aan een jachtri film G. Agus is an duish film duchish a hart chechat na kushe falche kennert Bord na Gaelic, Shona nicht gelinnen. Hello, Harston, nach heel seo Gírach Scaniel. Has sin ag Bord na Gaelic uavas ag toliste taich a humolrí film G. Has sin a fechgan a noch, emeg rút ma hat sin amach as a choarpish. Agus has sin sin eichen fat coig bliana Giach. Agus apper talent, apper spores, apper rúten chruachel a ha cúr di clachig na Gaelic. Agus ha min dochas gumbi sin a cumul taich rí film G son coig bliana Giach haast rí hien. So, has sin anis go vi coit na filmachin an gear lista son an duish film duachas na siar. Na Kulikjaren, lenne Hedeskich. Hanna gillian trange tjiseliger. Eg gacht doris piat de garis doen gemas orichtje. Doen na Kulik. Na Balich, le boeien eilse fiet na níise gaul agus aartscolig knechgal. An a da vele fiette 3. Bi boeien eilse fiet na níise gaul a korige coig bliana Giach. Le vi tort kolach 4 le eilse gus taike tort de gage gele. An oprach kujok getort Joe exemplar. Do valig is 4 auge, me go kutremach se ha bring mui farkenjen. Uisten maki lesbik chlerich, le olien uist, agus skoluiste tua. Ga de eunice een bie ekke tjichig, maar sin gudde is uitig ballen.
agus luige éirgur an an blé arbhar a bhae. A chuineach na fiad go raibh úste na bhain, agus thug iad ionsaí iad. Cai úste na horst hawl an éilein scianach, u casteal hún siúlum, agus cai a chuúr fá glas an a hen. Elanich glaschu, le elinich gaulai agus elanich glaschu. Am is go a húlúnig má próseal a bhí o éidircais ha, had son go bí éidircaid a bhachpa. The club is a home from home, a sanctuary, an institution. I mean, it's on our badge, Elanich Glasgow. A dewch ddias yn jegwnia ac yma, clodach i chéla. Agus hen dúr se dulgu na bailich le buin eilse 4 inch gael agus gol vich neachgol. You may walk, you may run, you leave your footprints all around the sun. And every time the storm and sorrows come, you just keep on walking. It's been this way from the start. Everybody walking around with poles. Wow, well, more an time gai vula son in dúis seo. Can we just say, brilliant choice of music for tonight. We're loving the run rig. Hashin son thanks Oricha, a Torshka, and Canonus, Hebridean Men's Cancer Group. IS and Kuchoch, a horse team, for Colin Blaine, a son Gyara Hiyanu. IS Kuchoch, I wanted to say this in English because we don't all speak Gaelic in the band, shockingly. I wanted to say thank you to the rest of the members of Seaforth who aren't here tonight, who did a wonderful job playing with us all for the charity concerts that we held. Also, we wanted to say a big thank you to Miss Morrison, who's been nothing but a star these next few days. So thank you so much. Tap alive, Ula. Tap alive. You may walk, you may run, you leave your footprints all around the sun. And every time Mialanea chadíú gan na bailich fil scolich nechlan sin. Agus buin gamlis go eilse 4 ishe gael. Sa mi cínteach gyfil sib ulla a gyntacha go chwtramach sa ha buin yn galeid agus gyfil ach awn son ffyrnich an eilan a fi I chyn colleagues a brin richele men hacha gaif. That's right, an extremely important cause, and the boys are very generously going to donate half of their winnings to the Hebridean Men's Cancer Support Group. So let's give them a hand. Gashki Kahonte, Kerst maha ag Lewis a darn an isge dúa se gníomhacha seo ar a bhúnach ag lí loganíir agus han dúa seo a ganich sár fó neach falé a mis skillan léit go haris, gearach, ruchag agus ceol a mis rutan éile. Skills an bí a gís na fíring ach stúrug agus clísach for a bhil dúa sin falé ach gehéin. To present the award, a man who wears many different hats himself, from PR to presenting, from newspaper columnist to Martin Compston's travel buddy. He's a very busy guy. Nian Balachasha, Roots and B. Please welcome Phil McHugh. Hiya. Well, give me Austin and Martin called him enough. Ach, fiskin maach over binje, agus hij me gaat tolletje wie zo nog. Hij jidach meerwillig in het terrein ook. Ik ken je bedien Gaelic. Zo is dat Gaelic bij de Hannes het. Agus een kroege groeten ha goma wie ik ken. Jidach meerwillig, ik wil. Dus hij misschien zo zo'n nadoos of schakket aan hier te zijn. The next award. Agus Shoakiv na ha a jaarliste son duas na Jadavich. Here are the industry awards. Giovanni Crolla is on een bicycle boeien. Sé fer fyrir staan som stia seo, an stia a lúpa gat sa brísú, ag san lúne bíoga má. Katrine Bruce is on duiskig. Bhain sealacha níos na hú, tra chéile agus clisnach leis a bhaig úr seo a léimeadich man húirst. Ma dheirigh hawl a hárachach lai sias rí tuvan locha.
Chysdi nich gastad is on prib. Ella cearske jóréta. Arsin gwalagar. Mesha mar stanger resh gynna fi capity. Ha fe mar am fallaf. Sheprepaham. Worst me. Callum Machgalein is on snav le Wes Anderson. Le bokig sy nuach kiek. Briar yn brifar. Ha, sin, Baltic. Innes Machclóid is on gael ure. Chan mi tolisje gan oor mi en korp en kan an jansach. Mwyr o garig na ma behe, chafi gynnu'n behe acam. Chafi na sio agos hanner is acam jeien in o'r ha garig na ma behe hwlala chanwring o ffws mwyn chai cwrdd eisiau fi gael colo. Rob McNechil is on chunnig mi misg na nôlw. Yn rhoi modulas yn bardoch gacid. Mae fach a dwrdi. A pa sy'n yn doi feich. Cwchel mahar na rwa mysio dyrach ochblan y gwys, agos pa sy'n y ciolach yw gyda mysio fferyn tehe, agos gyharyd mae'r hwgel prost ynach gyma cwmwg ar o dal machan. Fydd nes y drum roll please, sy'n jesio. Agos han dwys y dolf gw, Innes Machclóid. Gaat je weer Innes? Ja, seldom sober. I'm a robot of high degree. It's when I'm drinking, I'm always thinking how to gain my lost company. Oh, I'm a robot, I'm seldom sober. I'm a robot of high degree. Woo! Thank more. Gaat er mijn speech voor haar mismenig met al woondig. Gaan we thank more host kan hulden jam ik op een colleague Mac TV. En gaan we pay rest van de gra. Gaan we thank more hosts go Janine de Kulam, Charles Cornell, agus Mel Angel is on kujak mi film Janu. Agus kujak Katina Kian ha coolu a host TV exol morostic. So thank Morrison Huldanya. Thank. I'm a robot, seldom sober. I'm a robot of high degree. It's when I'm drinking, I'm always. Let's go Phil agus meeldaneach erish in his film a late taringa gehounds. Machine nach tashin suler en draas te heen. Shoaku geil ure. Ik heb het al gedaan in Karm begrijpelijk jongens. Het mooie voorhorsten met wij hebben jaarlijks het torgeunje van gaan en het torschot tukje is het duwig naar begrijpen met zijn hunis. Hagelijk ha chiale hoog torgansa oor ha atje sonnechtje ik in afrie. Ha gam fjangel wie gach kutsch na leichen galef agus en da en duw. Ha mi oes of tolisje gynnu mi karm garig yw'n syfri. Ha gennym o fe chwb iarstoch a hyf cwlter agos iolus natche mich lorem agos ha mi oes of tangeles hansje. Mr. Charles Cornell, ruggus hokkig me aan Sussex en kan een jury is Hassing. Agus am dú fyddwch am syniad dw. Anna mi tasyn gyda gael ac yn tasach ys mi et syrlaich yn y gaeltach gys chol mi gydig yn y brin can yn ionach o sios chad a hic mi. Agus yn jesyn hog mi wy farach ys y gaeltach gys iwsig mi gaelig. Hásig mi y can yn tasach yw'n sach yn y sasing ach gael mi gydach ys na hedyn yn ach y cawn hawl cagwn mi gyda mi ys on ceim hos dy mach ys y gaelig agos be Zo'n rustig, maar we hebben feitje joaatje er zo'n chine jano.
An o'r gwrdd ac ydw i'n can yn derif yw'n sych o fe. Mi anach ffyrwyste. Fe toes dy gael ac am cyw gwydfad dy gael ac mis diach mi gan yn tol. Ach fe mac yr iddi fi natio ffer yn brin i ni ffat yn hiw. Ygys ffer o'r dyn i intyn o'ch y brin i ddwch dy ddas yn gael ac. Gwyd derif ein yn y natio sy'n bi. Ys mysio Mel Angel. Rwgach mi awn am bala pictur ar y nwy. Agos ha mi'n eisiau ffwrach awns a hanani san elyn dw. Ata fe mi hast san ardsgol, chai mi gw colistion ag alig awn yn Cybreyton, awns na siachtan san y ffib ysgrydach. Eg y colistion, fa ach yn rig alig iansych cwtach, agos gafel gar iri rish. Gws ma hwtioch a fi ag ainsach a chanin bi mi lechach yn ab duolingo, a yn ab a gobrachach le fi a torstiad. Giafar ag arsican, a torst as tia ceistyn im aroinio, gos dy fryrachas a hochel, a yn ap torst orum tucsyn, o fel y galig acam, o'r nas latira, na fa mi ysmwniahych, agos ha a fi gw ma ffeiml gong. Smisha Yanni na Juliam, agus rúcach mi an yn Cologne an sa Jeremaj, agus yn is ha mi ffyrach san Jelenskianach an Sleitje. Chwla mi o'r yn Runrig ar yn radio was a Jeremaj, agus chorst y rŵm, sgianich mi yn clar, agus yn ŵr sy'n fa o'r yn galig awn, agus sy'n mar a hanig galig na ma behe. Hai mi gwrs omorostig ag jerig na 90s yn cwrs a gyrrit i gianw, agus fan tŵ of ys taich gawn, fan y clasich yn chwrs borsa ag cwrs a gyrrit, agus fa ffyr fa, agus fa bwynste ma acym, son cwml y dol am hyn, agus horsich mi chatroom. Hwla eiche, fa mi sy'n chatroom, y capedich ldyrnia, agus yw'n sich mi yn tŵ of ys. Yn nŵr sy'n, Lorig mi Micha Clevenhouse an sa Jeremel, a had checkers garig an yn bon, agus se teacher gasta hawn y Michael, agus yw'n sich mi'n tŵ of ys. Agus fo nŵr sy'n chai cwysyn sŵas gymalwyd. Ni palach gyn gymryd i alatio, myr y byg i galig na marsni yma fehe. Stoch gybyn i ffydwch hawl yn y dwy chele, as gybig fehe eintyn o'ch ele acam. Ach an nalabbe, se parstia fehe na dwche a hys y chanan. Ha a galig môr yn joch harstin, a horst ysdiach gan behe. Agus sy'n an eferentyn, chan mi tolisio gan o'r mi yn corb yn canan iansach. Mwr ar o garig na ma behe, cha fi gynnu'n behe acam. Cha fi yn y sio, agus Hannelis ac yn jei yn un o'r ha galig na ma behe hwdla chanwring off yw smyn i chai cwrdd a fi gael colo. Magariru, sy'n mahan y gael ure agos ha chwma fi fecking na hyrwyd y gynge gan bwcwch hen as y chanan agos as y chwltar ac incydioch mi fenach orysyn. Agos Shelley yn fria yn hysyn, y gria yn y jarsig, ha mi gynt yn y lain boi ach hysyn cydjar efo hyn. Wel, ha hyn y chichig fwym, cha beth hier turus, you better watch out, Fiona's about cafilunist. Ha mi yn y sio, ha mi hies y sio cwlari, sorli mach i ein y fwyn eich yn dwysio son ffilm Ola noch y siar, cymryd ysyn y ffarach gyn hwrli? Ie, oesog ma, mi gyma tolchilis, fi'n meddwl. Agus hau dyrwch y gra, sio hi at tŵr ysait as y rhawn yn och ela cordyrw, tawyr y fi sas as yn arbys rhan ie, ach rhaw y riof cwlr yn ys y rhaw. Ie, gymi oesog noch se fa gydwch program ac yn ynnyri os gael Covid, ach ie, ha gyma grand yn y ha coedr yn glan, ha glor fi yn iddo fwrs, so a ma hyn. A cordyrw, hi ys y sio. Nes hau excel morostig, ach hwyr yw unir son yn nil ma sio i ianw. Cymryd yr ein yw sy'n is eidrin na studies eid i ianw cwdioch? Wel, fi'n mynd dda pars yn y chwrs ac am cwyw, so na ffrosiad gyrra'n o'ch ac am blin ysgau ac am ri dot coig menach yn y ianw, agos ysga yn y neach gan y fad ol yn gwrs mi yn campervans as na helen trwyg sy'n campervans iach trwyg, ac rwy'n so'n siali Jeffrey ein fo dynia ik fel campervans as na helen yn hyn, so mi so'n tang hors go Seanach agos un torm at Nick Lodge, Mandy agos David McShannon,
agus cúteach na daine ag studio vans company úra an in Benbecula. Má hén sinna díoch. Well, seo. Agus déthe ruúd in se bhórna le díisiil as an áilthaíach. Déthir sonna dhéanú le dul chamala dul teanna filmicin? Yeah, ha gedurch. I'm gonna be a blauwe camera for me that. So yeah, I done some be a quite some presenter. Show me in here. I know I'm some kumel do is ralig. I guess Jenny filming in the so camera shen. So yeah, definitely. I mean, and dogs can key shoot me my cursor at the TV. Oh, Neilian. Farpis yes seo. Na se sin jolach ar a bhí ag ar TikTok agus Instagram streip an bheant a board na a hí an hána. I mean, dúil streip dánig, so mi caiit a sin fi me lá. Sin head mín sin an draste. Well, ma chamas tú dul leis an nuad a heide a bhealastoch go mú streipar na board noch cas. Stoch, anile sagid. Anile sagid. Rá se go téin ma. Magneto. It's always interesting to see the reaction in the background when people realise they're on the big screen. Special mention to the lady with 2 balls of Bex. She's having a great night. No stopping her there, was there? Tapalite Fiona agus Mark Klingin bhuat cuideach a hála. Glúir sin inis an drás de héin am dul glúsa darm. As thunis ha tíileach na gaudrag idir go dúis cruhaí. Agus ha mi an dúis seo a ganniu chuig mogan a mi cinnig mogan opirhí cruachal Gahari Iadson a chléach cuspa na bliana an a dá íontach. This is sponsored by Highlands and Islands Enterprise, and the Creativity Award considers the film's style, including scripting, camera work, design and editing. Imagiltje gaan het u. Gierig maar in tje hakarin is aan een duur jasha a hart chechet. Wo speak Gaelic, hun namisher, wo hosheren, go podcasten, wo shechken Gaelic, hafis a geuluk, wat hem mag. A jack of all trades and master of most, please welcome Joy Dunlop. I was going to say Jack of all trades, master of none. I was ready to whack him one. Give it a hash of a harsen. Was you give me? Apad gyda tlach gawn y fi rasnar cwdiach agus fi clein sy'n dŵnia y byddi'n na Gaelic. Gynadrach ag y hwla bors ag y hwla hwys ha rwta mar sio i'r fi iorn fat dafli yna agus nach mi a hachla tolichte gyfyl y ras. Mae gwydys mi'n codym sio ag al cwdiach gys cwrnar cainia gyfyl sy'n dol yn dŵr sy'n unrwydd i enaf yn naihachgyn sy'n siachgyn y Gaelic sy'n codym a hawn. So ag rwtbig y farach Gaelic y fyddi'n y fe halaechel agus han tŵfas y dol a ha unia hastal mae sy'n ffyrachgyn gynnwyr yn geif pars o Galan. Agus, has yn dŵl yn unrwydd i enaf yn noch ag farsynta is J Lives. Mae'r sy'n chalwys a ha a chydym sio jesel gianaf good glee, agus nóir go clí ríist, agus hí sin an se bh díhuaar an go dáir féiscead son jochan doris. Ach, nas cudra mich bulach, ha dúir sí torst seachat in is dúis son in jach as cruachale, agus seo acah in gear lista. Boch le Elinich Gian agus Alan Krug. Bring me ut na bhí. Ag bheith. Prib le chuirstínich gastar. Eiche fuair. A mi mínig tugur ó rutigin suas an a hens na spéad in a jarse. Chan je brúdoch rutigin dunne a bhaun, njó mechanic och na smór. Eile cearski ráréta. Ar sin góalagar. Snav le Wes Anderson le Callum McElwain. Callum roer jonne an ágan, fer bia na hul heen. Ima haalantach, trussere smoantjen. Baan verwant, kommasach rutsen bi, ach varutkin a yi. Na chrie va bjarn, va kiert fatachger. Femi mi snav. Maidjen Rawn le Marcus McIntyre agus Alex Nicol. Skit nach be codum cearst a hedig and teachgain, se hedig and law at a channahaig.
chudaí an bíon agus a brís a chiúil an nearstaigh siad eicneach fia hidach sa gríomh bhí dhéanaigh an mogathaigh. Upper Talbot yn palchas yn sin, ach yn bliana han dŵr crwach i y dolfgw, snaf le Wes Anderson le Calum Machgillier. Mór an taing charúmí an dúil leis seo ítir. Bhelum taing gorska joy an táiseach agus film G ha chud farpa seo go dul. Cúteach sménis mí bha mi tían seo nach sménis mí na film sin bha mé ar Lion Sura agus sménis mí hannig an bech seo gom Wes Anderson is dúna filmí an snáb. So bha mi coid snúd cyn buie ach chabrin go bar a cú. Hannig mí at Orange. Agus fa mi Wes Anderson coni ma dahan o chyrru chéle, so fa mi coed yn lwyd cynile. Agus lorg mi per stoch cynni'n an y bw. So tor mi noch ach se stoch cynni'n Pokemon avante. So I could only find Pokemon socks of the same colour as the hat, so I had to go with that. Pelom, time fod Horska Hannah, who did all my camera work for me. Agus cwtioch, time fod Horska Mafarenton, who duas at Lego sin corum galak viacum atam mi fa suas agus ha mi dochus gyfil sif ule gyfil galak no gyfil bigan ga kudke fame agus klechki on a gebije doi ha ga kudke fame. If you've got garlic, whatever you do, just use it. Tap believe. Many congratulations to Callum McLean there. I still don't know how he manages to brave swimming in the seas and lochs of Scotland, but it's good to know that there is actually a Cal Mac that can make it across a stretch of water. And he's been making waves on social media too and was recently named Scotland's top influencer. Indeed. Oh, you're on fire in this. Like, you still can't influence me into wild swimming. No way. Chanie misha snav. Oh, thanks. Hjarst choma glosadorn kata. Chona naguas agus sin san studige shar. Agus han duurso edeveinach le mod fastlik tabiles fichit 3. Agus ha doch rutschnoch gewille jich blienen is van wat naast de regal aan een paaslet meerig ach ha shirach green fru coloring noch is an general keen je be kosher nachke en een paaltjes is an farpischen de blienen se maar shin sheische howl in de show sheische unkosher in de show sheische howl kahool unkosher I think we've got a soprano. You look like a tenor. You're definitely a fiver. Ishi, you can be in part no singing kata maybe stand at the back. Wel, at hij zijn trang nach een dokter nach kussen foutje in na je haak in haar heen. Trang, Eliane knip op aan je zo'n klomoor strijd ja, kunnen foutje Tony Kearney. Hallo Karsten, Fisker Margo, wil je komen nog? Nach seo méireach a deach scanne le bhí leipna cuteach go dtí de stúid a bhlíonna a sin brín a sin bletris ha a bhíal chu tiidim dí spung leis na ha Jonathan a bhrín. Cuú ha Maria chuaramsa dúis san stúdiche sé ar teachcha an nach agus apid go bhfuil táróprach slúte de bhí na de stúdiche féime a bhíideach mar 8 chasach agus fista bhí agad idir thuút a tachart. Mar sin in join a héidir géir lista seo ha siú ulach adi idir seo agus réon siú ulach opad chrúi agus hálá sin idih go bhfuil siú idir lista ha seo. Nach tá sin súla drásta maithe a géir lista is an stúdiche is séir. Kirsty nicht wehin agus Cara Turner is son na Callaghan Gaelach. Bí a thuúla daine an cáí a gra
Có evening sa hami. Heather, is shot is a straight eight is a far far. Elín Cian agus Alan Crúch is an boch. Yeah, was ganel. Wat begin na sinne? A cha stampa. Agus ha evening. Ga jasin nach kunna chorova bar. No, ga dan get as kolrum. Ga ook joch nu gakum. Kan heel een joch fi so. Sólia Macian is an bain hóriiste. Wel, ha seo dyle fi gymach cas. Ai, seo far y fel yn ymwneud crwy y tosgwg. Kaylee Bell agus Giovanni Crola is an bicycle buie. A bhfuil fí macah an bicycle sin y clachgwch. Gia careless? Na chynna ffôl sio, by dyn macah o'n. Ach, be casca leor. Tro torst, mas cael sy'n y fas. Wow, nach am na sinne ha lista. Sé nicht well. Ha dúis is an na stúdiche is sér dal go Kirstin ich vein agus Cara Turner is an na Calacan Gaelach chuide fáilte bóra na háte. Tangmore, Hashin Ho Watchal as an film Akain, Agus Haniel Ak Bacon Gallic Akum. So I'm actually going to pass over to Kirsty. She's going to give this a bunch of as well. Jesus on Moran Tangira, the film G, Agus Astro Media is the hula dunya, is on an Opacrua Reinshiv, Agus and Thai, Agus the Kuran Doi enoch, is on a hula dunya, Tang. Hashaw dira ho song nitre. Agus bashin dira for some late the hege yanu. And how if you're son of you on Vodanach, if you're not girly girl. Agus if you're not feminist and Lanju. Yes. Agus how many spinu she shan the Reinshin la shafam. How many dog is she shan the Reinshin? Tang good. Washin is on Maka Yenev or an Hain econom alm, like obviously. Gita Tang Vod, Kujach, Tang then the actresses Vekaking, head Harry Bake, Shona, Washin Ho Even, I guess Tang Vod, Gu Harry, if you're Vekakum, Harry, but Tor persuading son shot a yenu, I guess, Hamijir Hosanagra, Hami ho proshalasa, Tehulala, I guess Kumadol, Harjir Hoskanyal, I guess Kujach, Yirig, Hamijir Hosanagra, I'm just on Clacker and Corum Shaw, or Sanagra, Tang in the teaching, teaching Gaelic. Teaching Gaelic, if you Alaphan Dras. Er son ag oper and agus a hula sian, hashi vagino scaniel, agus kuha dal. Gina kumadal. Agus shina, agus cara. Well, Kirsty, I personally couldn't have said that better myself, literally. Has me against a hike, so do leak, but if we have a quick minute of your time, we're just gonna take a B-reel because in true Gaelic style, we gotta do it, so.
Langmore. So, keep an after show. Nach sin tíach scanneal cum bharh in níanaan smatharainte go dearabh. I was clean shaven when that speech began. Moving on now to the award for Best Performance in the Open Competition. And this is sponsored by the Celtic Media Festival. Now, Film G is always looking to uncover new on-screen talent and recognise exceptional performances. And we hope this award acts as a stepping stone to greater things. Is an dúirs a thuirt secha tá sé ha go maiolalacha héin a bhí tugal tartiachi uair sin bhuéis na mianaan ceilteach abrite excess baggage expenses féims a bhí hat traum. Mar ruch gur a program spórs na seachgain BBC Radio na Gael ha ir cóig difar uair sin ein barach na program san bí eile. Please welcome to the stage a very talented lady who has more Celtic Media Awards than China has balloons, Mary McRitchie. Oh, well, nach has tíach a cnad áhain a chódaine acu. Ha man áchas gael naich a córd a raif. Agus chanel sam có jónú a seo háast a ha man áchas gael ha gymisri cho prás a rís a chóda ha dúas mi an ceilteach a exskip a spórs. Agus fan a sé na mi an ceilteach ha cytaich gris an dúas seo. Ha mi smöneach is na blionchen haroin, gyfes yn gofio cwnad gan ar hi ystau sio y togal dúasin ag nation cwtioch. So, ha gwrsynach da sy'n sŵl ef yn gar liste. Siona nicht komisch, is on na calacan gaelach. Mi an dólar eiclis a thula seachting. So, sé botach na ôl big a hwn! Agus han each of acum always slaying who it is. Bwgyn dal facum. Davy mach conich is on een bicycle boeien. Nu rwy'n mynd y boiga, hannig y hun agos mam yn sio fo am gael. Cho sport al. Sy'n rwy'n mi mach gyromig yn hun am rach yn môr. Mi fyrin. Hwyr mi fflwydig yn bwyd, ag sy'n rwy'n mi mach gyro bwyd yn da siarle. Hwyr mi yn bicycle bwyd mach chynach yn. Ross Young is on een monnig roeg. Na mo viach se sio Virgin Shellyan ashar as a vanna ruig. An sio ha carnavai machi. Nis se ha iawn yn mian a vanna ruig agos mar sin vanna volach yevu shellag iantach sin a vanna ruig at that. Cwdiach ha bin me chwiach in yn sin. Ha as yn sgoen yn jiw ach it la solia tuki tu vanna sio ji cho arstas haiger i'r. Elin nicht gern is on boch. Chysdi nicht kastad is on prib. Och Júta, Chicken Jack. Shan Faran Jackshi. CD3 is on nach boeien gut. Hello? Wel, mae ha mis smöneach a gyro ha dólan ma hwnnw na blihefyn ach yn clwye y siar, sé,
Iang, Eileen Iang is on Bach. Where's your passion? Where's your fire tonight? Whoa, I can't believe there's nothing you're willing to hide. Whoa, I want to believe I set my body on fire so I could be free. So I could be free. Yeah. So I could be free. Hello, Carson. Thank for go film G san dúis seo agus gona bríomhan míorhlach ha go leor den ar tín suasrúm an ách i gra bheith speechcheck J Shell? No, chaneal. Agus has chaneal speechcheckam ach ha mi deochar san tang bór a thórscú well mar príomhachas Alan ar san bhí chomíorhlach agus bhí táirste an dúlainn a bhí déanú an film seo cáileadúm. Thank for gam hiolach agus gonna catch a míorhlach hacking ha ul an seo ag bursna chiac an nach na dunne hanig siad a inis agus trábo den nation ha mi chótangal agus ha mi Jackson i grag vel Astor Media oper scanneal a dhéanú filmdí a thorseachad agus ha mi dochas gan bí ag míorhlach hackab ag bheith tapalib. Where's your passion? Where's your fire tonight? Nealtanéach go mór éili apar is a talent agus tain cú teim cúteach go bhharí sanna bhí cúil raine nó cacúíonna garam nach do thuí héin dúir sin nó. Well, sinné in éiche seachad. Oh, no. Chanéal bula chítear. Ha dú síle acing is an arpa seascailte. Agus seo ha éili a tíluchan an tuichan éiche in drásta sin. Dé sin a gra? Fill for 20 seconds until Ailey has sat down in her seat. Ailey, outjaar Ailey, give me orste nog veel met dit chile ga ik alarm. Ha in de haguurs. Ha de eerste soort zo'n filmeshaar if I je menig ik voor Ricochet for Warner Brothers International Television Production. Ha Ricochet en show is kind toch a lot of talent duur. Is getjevenje gewoon ik sin aan de patches en nog. And here to present the award for Best Film, we're delighted to welcome a lady who would grace any red carpet. But to be honest, she'd look glamorous walking across some kitchen lino and curlers and a goonie. Our very own Kathy MacDonald and Rob Butterfield from category sponsors Ricochet, Warner Brothers International Television Production. Agus bevalling sa thankful for a hortga film G agus Astor Media son biocha chun heiche noch go cud ma tidach sonrichte agus ha mi tidach moistel vi fenken ure de gune kring konla agus vi fenken me de Haaland de show. Is het bedunje gedaan nach het tuaschen nach lat kutrema. Wel han lat kutrema na de haurin na husa misje. Ach net as you ook a tuaschen a kontig en tuavas. She had in Jiffers, net as you can't some munich, in your net as you Jedavik, Ganurinka project, and Marahan over the line. Awards are how we, I suppose you could say, how we measure and how we reward excellence. And we are in award seasons. We've got the BAFTAs on Sunday, we've got the Academy Awards on the 12th of March. But particularly importantly this year is that for the first time in the history of the Oscars, an Irish language film is up for a gong in the Best International Film. Now, for all of us working in minority language media, that should serve as, well, something to reach out for. And, you know, why can't we have a Scottish film? Why can't we have a Scottish Gaelic film up for a gong? It's not as wild as you might think. So we'll be keeping our eyes and our ears on that one. But I'd like to commend all of you, and even the young ones who've probably gone to bed early. You've been amazing. This is a big award, and I'm delighted to say that my colleague Rob Butterfield from Ricochet, part of Warner Brothers, is going to announce the winner of tonight's Best Film. Thank you, Kathy. Thank you, Film G. Good luck to all the nominees. We're absolutely delighted to be supporting the awards tonight, but shall we have a look at
who's up for them. Boch le Elinich Cian agus Alan Krug. Michael Boch. Agus ga i some jet shroom. Gan go closet. Gan go analogal. Ha mi back in mark of route gonna gien in Munich. And check a lot of Prib le Churstinich Kastar. Kunnig mi Jeva ag chase mi an Salish. Thick. Buckus shiantach gujara. Farella, Hurston Gwelatar. Na Calacan Gaeloch le Churstinich Vehin agus Cara Turner. Och, I'm shack share of ski show. And Connie Jana Jay Herster? Has Sean show Akamse? Na Kulikeren le na Hedeskich. Can you pick the Casa Rouge? Listen, Bell, isn't Jordan. Kasnich, Bier gezuurdig. Je bent zoel, agazoel. Als je er tala, ik is tjech. And the winner is, you would, how do I say this? Box? No. Give me Boch. Box. The winner is Boch. Le Elinich Cian agus Alan Krug. Mialamar na. You want me to go first? Yeah. What night? It's been great. It's a blacked out blur. I'm pretty sure it ruled. I'm not going to prattle on too long in English, sorry. But when I was growing up down in Ayrshire, there wasn't a huge amount of exposure to the Gaelic language. It was, unless you watched like BBC Two on a Thursday night after 7 o'clock. I moved to the Highlands in 2010, and since then, and especially since meeting Ailey, it's such a rich culture and heritage, and I've even started learning it. Tomorrow's date, I love the Ennis MacLeod's film, tomorrow's day 200 of Duolingo. Thank you! Thank you to the judging panel, Film G. Thanks to everyone who supported us. Thanks to our bubble. Martin and Haley, who've come with us. Thank you to my family at home. Mum, I love you, you're the best. And thank you to Ian Forsyth, who has just been an incredible force for good in my life over the last few years. Who I've also forgotten to thank for the past 3 years. So Ian, a big thanks to you. You've been a great help in everything that we both do. Done? Yeah, I'm done. Yeah. Thank you Ríis gan húltaine agus mealbharnéach gan húltaine ag lí dúis nach hasib tíach míoblach agus muidir thug sib dúis an ar sin go ddífir hasib háast nar búnachan. So I mean dágus can be dú éige agah agus cheers the Ríist. Táplaid. Táplaid. Elinich Cian agus Alan Krug go thula daine an darna dúis ag Éilí noch nach Maggie Mialamar Néach ar a bhúla.
Well, ha ungaking is an film eiking kutjoch sheha ari irin duish. Shoga film sherik, film G, koik giak, boch. Gee, Anna, mi dyrach am achas gwrdd haris yn Doris. Gan i mwr yn ffeirtyn ag y dy fel. Sy'n ciar, lle rhywun rhaid chwn yn ffwrs ahan ag il. Fas Daniel. Na big yn y sinio, achas stampa, agos ha even, gyda sy'n ac yn y chyrwb bar. No, chyd anna gyda ysgolrwm, chyrwch joch nhw'n gagam, gan i yn joch ffys orym. Sydd dyn nhw wesel fan. Agus, chyd clac yn y mwsig o orym, eater. Wyr mi pog fwy yn yr hyrsio i hi fa. Ach sy'n e. Dagiag, am y dolgad chwrw speaker. Fel y gam chlynsyn? Ha. So, fel y dolgaich gen i'r eist? Ha mi smaen hwyr gyfel. Cyn. Chanel Jed fi ac? Fyr i chlan i gam i ywtio. Stoch yn cwrdd mi ffôn gair gyda'n. Obrich i sy'n. En ja, maar zo'n chin tarty, maar sgwyd am hwyd desperate sy'n. Ai, jo flanne. Cyw, fel giri nis ffyr ag sy'n hag yn gwyd. Right, fym ni falfynish, yn cadw'r chin o'r ymgyhoban. Okay, halig yn lepi ma ha. Abershaki. Wel, chan iawn sy'n fater falaf on y ffyr staranish. So, siargol falaf. Ha gyl ac ymorst. Ha gyl ac ymorst cydioch. Gaf sporsan in New York. Agus bring mi ut nid i hilstu. Eich fa. Eich fa. Am I gweithiost. Ac tog yn ffôn. Am I chw boch. Agus gael I sy'n dweud ag ysrwm. Chyn yr un go glwysad. Chyn yr un go anol ag al. Am I fach I marg am rwyd gyn y gyn y mianach ag. Yn siegl arwm. Good evening. To listen to the message again, press 1. To save the message, press 2. To delete the message, press... Message deleted.
Chynna sé film sohríte eile agus sinat seach diaag dúir sin éan tort sechat agus go mí orstanach ha sin ag rion déirich na haiche. Ag sin film G J san bliana éile, ní sinnig sin filmnig in Gaelic ag art ide an bliana agus a sin cínja go bheith sin cúteach a Chile agus go déanamh héin ha fatach ar an feching dé níisiú har sin an nuing haráin. Na tíh buach hasca be seachgan na Gaelic go réid tachatas chabór an agaras is mar sin ma hasisiú larach party agus hatóí seo larach party sin farin déitú. There ain't no party like a shack in the Gaelic party. Yes, unfortunately, we've run out of awards for tonight, and so it's time to say goodbye to those watching on our live stream at home. Can I Magadidu, we all hope you enjoyed the night. Many thanks for being with us, and we look forward to next year where your skills, ideas, talent, and imagination will be showcased once again. And remember, Sheisha Film G, you guys are Film G. The festivities will continue tonight in the Marshantha restaurant. I think that was Joy's. Yeah, is that the direction she gave us, Joy? And with that, you can join Chef in the Gaelic and Joy Dunlop's team. We all hope that you really enjoyed the night. It's great to have you with us again. Many congratulations to everyone. I think it's time to go now and enjoy the night a little bit more. Chyn yn afflon ma ha? Eich